ofore amanfo emamo ate Adeba Ahenkan 93.3 FM. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Adwuma ofore amanfo emamo ate Adeba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ate Adeba Ahenkan 93.3 FM. Eyana maniatunu ubenwa duboni nasu etuminya wuri abwati abafo nasu etumika uda yesu dimu abwadi achigese say what you are. I want me back you what you know me. I say what you are. What will not some power sorry? Yes you be the quiet and say just I want me achieve yourself. I say what you are. I want me back you what you know me. I say what you are. Some power sorry, yes you do. Eradin sawa uswa, abun sam new bediesie, obema wakonsoe, nasema wakumei. Eniama bi webushemu a ehia se ebadi jaye djuma ebushemu bi wo ha wonye yi obuti muani wo fili okay but wo ni hwe
woyɛ okay nti obi tumi ka sɛ yɛbusua ne yɛwɔ nipa yɛde sika meme ne ɔyɛ adwene ohia bi a ɛda wabusua mu no mentwogya twom Adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. It's exactly 38 minutes after 6 a.m. We live on Ahenkan 93.3. I don't pay me my watching. Nama mo akwaba. Eddie Abashu ni so. Mejiri se bibi abakode. Erade nyankopon de yankwa chayen. So for God Encounter as usual. We back on your radio. A free sabre kopim sano panu ndubebo. Eye for God Encounter matching. And only Jumedie no edin on behalf of the team. Ye church ya munyina. Ama makwaba dia ba. Adia tumu kasa fidi Ahenkan 93.3. Eso. Mejiri sano pay bibi abakode. Nyankopon de yenkwa ache yen. Seni odon so nkwa ache wono. And into odon nkwa ache wano po ya no aka yen ho. Na ye dia sida dia mani din kronkron no. Emrebi beba sano yani beba defo eti unim se pita watu obubuani no bubuani no ni se sika na ore debut pita kachla no sa sika ni pita ni yenyi bi o eradi yesu di so wate If you had the crown, Billy Ferry, already bear my I'm a Chinese, I'm Sane Radia Quantia. I don't worry. Ah, Yanina. Yeah, why you're the fool? So we've done some 138 days out of the 365 days. Kakra, Eradi Nyankopon de call. And the 18th day of May 2023. And pray Eradi the Yankwache. Debut. Obeyama o, onyiwuma o.
Iradia wo hwe grafo so ate. Iradia ade. Oh, empire won't you for a G. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate Adwuma Ahenkan 93.3 FM. Me pacho I mean for you more blessing ebisa ko na dem nyina mfama ya no wa hye so not doing this alone on behalf of the team Odi Ahenkan Kwame Yeboa Adwumpa hene Kofi Mensa ko bike Kwame Asante ne Billy man edi ameje so obo ba ofori amanfo me pacho se de wiem more besia ko na dem no ma me fanto aso mfama 42 minutes into 6 a.m. Beautiful brand new Thursday morning. Oda so da okete so no asore ebre ni ho zara ze ye da ye sorry no kwa na ye kwen ani me pacho ewie mbobrese ni bisa ko na da mu no ma me fanto asoma o se me kan kireo se anopai apuye mantem ha no mo no emiaye ahuduo bie no eyade se ensuo no wo fem pa ensuo ni wo fem anopai na miaye ahuduo bie no ensuo no beto anopai to a ento no nko a ayiremon kakra nso na nanamu a awia bremu free premtobre ho aircon nso no o se men kanche o se weather no saa pepepe na ebeye anwumre ensuo no ebeto miaya huru bebre no awapue mantem hanmo no ensuo no ebeto me bone tofa de ama wene ensuo ewo wiem eni nti ototo nioma no ahwe kwan abefa so abaye ni yi na wo ho ankyereo awia ketua bi na bebo awia no ebebo no nso a enya de a eno ano be din bibiri sa enti ya na wa hye ne nso e de amame anope ya no o kire se ensuo wo wiemu a efiri ase a na tese wadi ne dwuma kama kopim anwumre no ensuo wo wiemu ewia kakra enso so e wo wiemu toto nyoma no ahwekwan abefa so a obeye no na oho ankyereo enti ano nso so ene ewiemu brensem na anope yi efiri anope ya kosi anwumre no Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate Adwuma Ahenkan 93.3 FM. Afe yantinsim Bidini wa dance pa e dia tra mine nanse rade die adia enye no adia say no eno na ofa ye ni yie iri pa bi ti say enu mu eni rade ayeye sa dia oye bi aye nanka ko bisa ya say na rebe bia metie Adwuma kwa ayeye kanidinda aminye se yes wanting ho na seduru ebebra abai po omre midina na seduru sitabrenswa na ye from abai rimpo yes we want home enti na no joda mi ni uhia wa ha no Nyankopon asem wo de baaye ode nam na bofo so de baaye ne wo hyase ane ye ka ho asem yes when trouble comes stay anchored in the Lord. Yeah, twaso na fe Nyankopon ya adom a wo kena ode ye nkwachen ya ne yawie. When trouble comes, se ohaw no eba, sa amane no eba, se yare no eba, se de miguase ne hyase se eba,
Senkrofo tena se sha se so mo edi intwa to so to so a uyi wa no a enye ye o ba bia no a anopai yesi ya tintim ewa awurade mu. Stay anchored in the Lord. Sanse onope and we nipa di free enim guasie mu. Eyo onope na se ye twa sembi to so ye de asembi a wuni mu ho hwe. Yakopom pamo atare ne de show na no ye pepepa. Sa nyankopon we na oyi wo free mu. Oyi wo free enim guasie mu. Sa nyankopon we no obeyi wo free awreho mu. Sa nyankopon we no obeyi wo free amane mu. Sa nyankopon we no obeyi wo di wo free or how or tiny anytime. Obeyi wo di wo free ni nyina mu. And nti se or how no eba. Se enim guasie ne ba. Eya memma wo werɛ ho bebre. Mem pepere wo ho. Se eka ne hyase se eba wa adwuma ni mu a. Me pa cho ya memma wo kwan mu obi medada wo se wahunu malam bi wo baabi. Memma obi medada wo se wate se osofo obi abini wo baabi. Na ma so mo kompa ebo papa. Endro baabi ana me ne nam pa ne baabi a me hia ma ne bi wo ho no. Oh dabi. Ghana ma mo bom paye. Yese mo de tatahwe, yese mo ante. Obeduru ho sisi a. Enipa da sani faka no wa tu kwan kwa chiri. Adan ya wate se sofo obi aben wo ye tatahwe. Ehu. Ntendra yihia ye. Na nya senketo a. Yankopon enhyira wo ba bia a onfa ne mpa ebo ni agro but muchin dodo. Hey. Baby ana na mo a enni utrim kra se ha de obetimi ahia obi. Ani be ba won so no ahia no. Hey. When trouble comes, stay anchored in the Lord. Say oh how ne ba eya tintim awurade mu. Obrabia mi wo mu bio. Mema ho kwan mo bi na da o. Adada for the omo abonten ho. O ma ho kwan on be dada o pa. Meni na miasia. Isi obia ni ho. Obrabia mi wo mu bio. Yeah, back in Bible no. Hebrews chapter 6. The verse 19. Hebrews chapter 6 the verse 19. And on the back in kind. Hey, hey, and I don't call no. Hebron prayer account and go for it. Hey. Fire uja. Sorry, as yeah. And into Hebrews chapter 6, the verse 19. Where be a pacho yanking kind. Also, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entered into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. Mama nko kenkan twi no me hwese me twi na fade a twi no ma trotro wa ha no mintimi ma me fa brofo no a or say which hope we have as an anchor of the soul. Inti eno na ye wo se yenkra no
ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛde esi ɔbotan kɛseɛ bi so a ɛbɛtintim na sɛ ensuo tow awia bow ɔhaw bi ma ne mu so biribi bi ebesi bia no yɛnya gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ ɔhaw ba ɛnam sɛ yɛn kra atintim ɛwɔ onyankopɔn twiridi ampɔne mu nti ɔhaw ne bɔna sɛ ɛbɔ asorɔkye a Awurade Nyankopɔn bɛfam na wababa bɛgye yɛn anɔpa yi nyame sa ka kyerɛ obiam ne sɛ when trouble comes stay anchored in the Lord. Say how ne ba. Idru baby ana bemubu ni ya bedru baby also come on. Let me quit it. Idru baby also there be. Mami nje mu kra na die ni. Sabre kroni mu no. Ene Nyankopon se yen kan kire wo se. Ma wo kra ntintim woni mu. Enti na no asem anu mo kan se masi me dan wo botan ne so. Ensuo to ehum erebo. Enam se wasi ne dan e wo botan ne Awurade Yesu Kristo ni nti. Nye besi bia no enya de a. Ne yem hye no. Na no pay. When trouble comes, maybe sir. Will your anchor hold in the storms of life? When the clouds unfold their wings of strings, yebisa, will your anchor hold? And I wanna or how be ba untimi. E come ketu bi de wa wo pese wo de ho ko ba for ye. Oba kama. Ompe kom. E kom de wa na ye wo se ko ba adwaman. E kom de wa na adwaman no ko mo aka ne ho. Bubu musa. Me pa cho se ohaw ne ba. Samane ne ba. Ma wo kra no entintim e wo Kristo Yesu mu. Fa wono ya wo nkwagye botan na si wo kra wa so na so how ne ba wetimi aka say I have an anchor that holds when the storms of life because of some creating team Kristo Yesu munti say ye come mpa onwunu no medidi asa afa kire ho ate life. You can get it on a silver platter no or dadao. Obebre. You have to go through the meal. I was say you do from. So as here, impo ebro ansa na opese wudi banku. Wudi kokoni ni akaka ho no. I was say ode kwa fidi dem ebro no. Na okoko yam. Ebro no I was say a go through a certain thing. Yes. Which is the meal no. Inti ebe fa fidie ni mu na yam. Ansa na wanya sa fla no. Na odi akoka banku, odi akoka kuku, odi akoye ni opese odi ye bia. Inti obi bia obeka cho say life is so simple. Omre umfa wa ha ni amani otai mu. Umfa mu no. Ka che say nipa no say odada o. Onka no krem fanchro. You'd have to go through the process. I don't know ya na yempe no. Ano pay o how ne ba. Memo sofo bi mfa nwan na ada o. Ya sofo bi bro hono mama e frustrated. Ono ankasa kasa no. Ohunu ne ho anu abrabom. Do not allow yourself for people like that to frustrate your life. But when the trouble comes, stay anchored in the Lord. Believe in him, trust and obey. Trust the process. Go through the meal. And believe that surely there will be light at the end of the tunnel. Subject yourself for the process. Go through it. Do not lose hope. Memo abemu mu. Nyajidie we radi mu se. Onu nyankopon na we free nyoma pass no. Wo de bekwa awie ye papa until the day of Christ Jesus. Obeshene ho ani munyam de ama. Me dofo awutie mi anopai. Wo wabam abuo. Wo wo were ahwo. Wo wo tu ani anto obi anim. Wan eka mene wani tinkrofo bi aba wo nchen. E na o ma sha ase keka nsem kire ho. Yare bi abeto ahye wo so. Enkrofo ahye ase keka kire ho. Se we ni owu yade. E na no so obekae a. Wabra onyankopon nam ne difo so ka kire Hezekiah. Say Zakaya, say yare we nu abebo no de ye o yare bi wono me yo yare se eba obeya ya nyade ebeko
And it's sometimes, you know, obu or no more. Or yarena yarini no or femina or free mua. Nebusia phone na this year to me say that's a tipa ye we de obi ayaribi obi ni wu yade no but ade ba ko ewo mu ni say ena no wabra Izakaya ye beka kire ne say wo bra so yade we no a wa yare ne yade a ho beto sister enye yare a wo yare nyina na ho beto ye wo yare ni bi wo no ma ye wu yare wo ye den no na de wo bekwa samado enu nti obeka kire Izakaya say wonya ni nsama se san say yare we no a wa yare no opi obewu obeko. Now Bible says he stood on his grounds. He prayed a certain prayer to God. He referred God to the things that he has done in the kingdom business just to promote the kingdom of God. Hezekiah referred God to those things. Okay, now being see so say openi me fero papa. What's it yen? Yare we you yare and it mean me nsama ase ento ho. Oh there be me na me gina me na so. Wa bra nkrofo nyina sori di ti a Pentecost. Me sori ye kasa de ma Pentecost. Wa bra bro no yi so na sori bi ani ha. Me na me gina mu am beti asori ni bi. E na sori na ye kakraka yi. Enipa na ebe mu nyina be bo din yi wa ye tontrom wo yi. Ewurade nti won kai sa wo bre nyina ubi kume. Bible says Hezekiah prayed this prayer to God. Ordinary chire ban wo bompaye ka chire Nyankopon. Say nti won kai ekum amakum me ho e wo wadwuma mu. Enanu ya na wo share yembo say every sacrifices ya making no. It will never go unnoticed. Also you remember all the sacrifices we've made for you. Enti rade kai me bre e mami mrengu. Afi quickly. And also say what kasa dia amate. When trouble comes, edin ben na wo bo. Say wo how be mani muso wa brabo mu a wo edin ben ya wo bo. Wo don wa to bansere na ebo wasere no. Nia wo dia toto wo nsa nka wanka wa na dia hyehyɛ wo nsa no. Tei na edida deda wo kom no. Nia wo dia bobo sisi ahwene no. Entade no. Eno na wo de wo wira ahyɛ mu ana. Obi akoba bia ma ne singlet hyɛ na se no. Ya boso mpa ya hwiehwie wo yire agum ti de bia ye se wo mfa nhye. Adan ye ne bambo. Can you imagine? Elinti atade ni mu bo kan ne hye no. Adan ya boso mpa ya hyira so ne ya hwiehwie wo yire agum. Enti ne de bia no na hye no na ne ho bo kan. Common sense, lack of knowledge my people perish. Ano pay me ka kire wo pain. Emfa wo ho nto saade ne so. Emfa wo wire nhyem. Se wo haw ne ba e ka ne ba na mane ne ba e ya mo wani so fa kire wo kese no o saberi ma Nyankopon no wono ne ya mo wani so fa kire no o mintimnim dade akono dade a ye mo ne kashire no prekese jana ndu ofiti krutia na ne ho bo afie mu no wono na no payi se wo haw ne ba amane ne ba entwa to so ne ba enipa nyina yiwa ma utu ani anto obi ani mu a ono pani Nyankopon a mepese wo de wo re hye ni mu na wo de wo ho to ne so. Yemu bebre yamfa yan wanto ne so anka yeni magu ase. Yemu bebre yamfa yan wanto ne so anka babia yadure ebi anka yeni ha. Ade ba ko amahunu abrabom ne se wuni nani agya na wamfa ho anto awurade so a wasem ye mobo angasa. Eni nti wuni nani agya fa wo ho to awurade so. Wabusia tete apansam sika nim eyohia busia. Ena wo Nyankopon ye wadom an wagi bum wapia wo fefen kakra. Me pacho se wamfa wo ho ankɔhye Nyankopon ni nwunu nase ama wamfa nwunu kɛse ankata saa fefe no a wafefe ne so a enkrofu bi ba bebu saa ani no anopai se ɔhaw ne ba saa mane ne ba ho adi na wo bɔ ho na ade wo ho ato ne so. When trouble comes, stay focused, stay anchored in the Lord. And pay yasem de buy near DC ha near the sports at so Nyankopon ya adoma wo chena or the yankwa chen ya. We will be back on your radio to do it how we do best. Zari as here. Ntiano wa hye nso ama me. So how ne ba amane ne ba enim guase ne ba edwemu ho enipa nyina hye asese o mo kase tia wa eye din be na wo. Stay anchored in the Lord, for he will never put you to shame
He'll remember every sacrifices you continue to make for him. In Jesus' name, amen. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yankopon Shram Mama journey live on Facebook, YouTube. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning to you all. Oh yes. Yankopon Yansi Yahoye. Yankopon Adaroma. Aaron Babako Komisa. Also good morning to you. Yankopon Adaroma. Yahoye. Oyibo Boating. Also so message in Yahuno. Thanks so much. The love is massive. Hernandez Fidel Hayford. Yadamase. Afi mu use Fido accounts no. Mo de monitor yen no. Chechi amusa mo ye. Mo ho ya yenso ye ho ye. Edi ameje so obu oba ofori amanfo. Sport say up next. Omu wie be sana ba. Nya ba beto aso di ama. Afen wa journey yen nyi fidie ni free ha machi. Eno ni jumedi ni din. Good morning. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. This is the moment. Ladies and gentlemen, it's sports time. Shemamba Ghana Mamba, Yama Munina Kwabaston could be Ahenkan 93.3, so a good year Munsem Emrason, Yatnasi, I didn't summon Eba Midin, Eddie Joshua Kovana, Edenim, Obetiwa Brempon Poku, and Afe, Yosef G, Raymond, Ashete Rats, and Afe Benito Mauli, Umuna Mobwa, near the Seminole, and so Abidja, and Anupe. My fast day, Emma Jubilee Hospital, Omaboy Sikatu, made a good year Seminole, and so Eba Dan Dan Mekachel, say, Oh, Yare, Hondo, Ope, Papa Aji, Ayarsaye, my Yadwanina, and so a Tuai Radia, and one Jubilee Hospital, Oba OPDL Hall. Maybe a person better ho na a doctor standards for age now so eshomon yadwanyina etuira nurse sa kwan no ho lab na person ya oba ebeboa o do na person to afi antenatal care ho postnatal care ho de ma ema wo awie na afi ema so a omo afa afuru no afi bia surgery na so operation bi na person ya ye theater kese won man fidi ahyemu ma ebetimi e de abo sa kwan so e bia wafa afuru maternity no so no person ye bia bre na afi midwives engineer so na afi omo hwa na obusman so no onwo emfa oba afi ne bia scan na pese otwa scan bia bi oba yo ultrasonic scan na ba ebetimi enso edi abo yare bi achi usuro ofeli so bedu nkomo edi achire onua be piemu na afi oni e cancer ni no enso embedi nkomo wani ne no ohwade a onhu ade bema onhu ewachira onhu a wanhwe entu asentema anhwe a china bi no na wani yare no wantimi anso ano na afi odo ha kese pa na abedu a so be piemu na afi eye clinic kan fidi ahyemu ma no yemfa emboa na bibia nso enko kama emfa emma afi diabetes any hypertension for no so no ifere no pa bia no chekere enso ekoso edi mamodo na mobedi afi edurama no wetimi aba yarewa no so no atu aira efrim so kanti won te na opa atwadi bia no wonya bi enso atwadi e wo Jubilee Hospital o bana kita insurance so dia ye beji na ya hwe odan babu road Amantra bridge ne so o na hwe kira kwan a obehuye fe number ye na oni endi nkoma ka wo kye nyina 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni edi enkomo soboti enso eti fufura aba na se emu edese sobura nkasa ebi eka wakakaduru ewo mhwentia ewo mpepre moko aborba ne akamboma yam ne moton edi mo se soboti 100% na 20 onuma enkofa habia enso enfamro enfam ni mfia wadi bia no soboti eye edma ne yenya ya unyanso
share Fatiba bakofa tum twema ne ndi bobo na bibia nso enkoye emfama ebia wia opade ebia enyu agbagubu a eno ne soboti udi nso hye ya na the ice block enso edi agum no atwema na ne agum na ne guma na se soboti no men kan dada de papa afi caffeine for ne mu ampe caffeine no so no ya da soboti aba e ba be boamo ya nso vegetarians ne so no soboti eye edmayen afi immune system no ya da soboti boa ebusti mabibia enso timi ekoye edmayen liver problem na owo na se ne wo mojamro so a soboti boa etu asentem paso enso edimao upendudu otu ayimina enterprise or the market Accra ho na pendo so promote a ubenya enso etu number no 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 0244 087695 nende no onye edi enkomo achimda 0244 878763 Alhaji Yankuli Enterprise EBL ho Frimpon Enterprise obenye bi ato anti Adwa Provision Store ewo Dan Roman EBL ho Merin Kroma enso ewo aboabo afenene ya Provision Store ebi ebuso na afi Sister Very Provision Store ewo opposite Snapia ba odansem na make be na enso ewo na afi Oba Ahenkan Fm hanoma so botin ebuso a obenye bi na wato Yemfi 7 asidia yensha CFI efie yensha CFI GFI General Secretary Papa F Dr. Prosper Harrison Adu ni eni komo unu se Bet Power Ghana Premier League eboy 18 clubs enebo eneba Eastern Region kura kutuku Royals omu no mujirem edema Eastern Region na so afie nyama nkoye ye nam kwaso ayeko relegation ye no na ya ni GFI General Secretary ekodi komo de bisa se papa ohwe Bet Power Ghana Premier League afie ye ba ohun ni se eno so o obrempon afie league na ye boni de aye very competitive ye pa ohwe league table na ohwe Adwana Stars awudi kan a oche mediama 2 points ohwe mediama so a na yese Beche United di na chi a wono so eche ni 2 points afi ohwe de wa league no ahyehye na afi league no aye de yi pa yentin sema Dr. Prosper Harrison Ado ekafa Bet Power Ghana Premier League no. The league has been very competitive, very, very competitive. Ushe league table no is very flat. When they say the league table is flat, and I just said your the last but 15th position to the very top. Ushe the points gaps between the clubs now. We can be winning your jump now. Sometimes you have a league table no. Obi team zone division 1 zone 3 out of Lions. Umatimu cry. With the matches remaining, ya crowning on that because even when they play match crana to your points cry Obi Anton biom. So it's a clear. But Ushe Premier League is not like that. The leader Adriana leads the second place team with 2 points. Second place teams lead the third place team with 2 points. And third place lead the fourth place team with 2 points. It means that Obi lose no be winning per assistant. Yes, and that shows how competitive it has been. Dr. Prosper Harrison Ado ye was a referee ohwe last year na referee modern ball net saying afio di tutu afio we dia no so obrempon ohwe de wa afio referee no ma ya de pa Daniel Aimo adwuma ma ball no ese se ball ba so ye pa eno so yentin se mo kafa referees no improvement. So no doubt say refereeing as I improve. There are certain areas good thing bawa obi ankanshi but bad thing ba kun drop here no be refereeing is one of it. And we've played a lot of matches are untishi but once a while no na incident ba kun aba. Sometimes it's just a matter of even debate whether an incident abano, but we have processes. That's the more important. Our processes are issues with referee performance. You can complain, and then there's a whole committee that will look at it, and the committee. Dr. Prosper Harrison Ado, GFI General Secretary, and this message ni jai. Yegusu ejina Ghana football mo na ayade afie Ghana Premier League no egusu ende ekoso emu adidendin a enya de kotwa match day 31 ehase ochina na say na fixtures no esi etie e na Nkromansa Park no insu atreman etna fie na one RTU e de aboni afi ebeto so memenda Saturday also na fosu Giabo Park e Bechem United any Lagos City na bebo Accra Sports Stadium eno no aye Accra Lions any Adwana Stars e de Everton so na fi atwaso kwesiada no our Accra Sports Stadium no 3 p.m. Hearts of Folk any Mediama Sporting Club na Ebo Sabre na so na Gold Stars Atenase na one Tamale City enso edi aboni or Babiani Dance Park afi dewu no ya dia Dreams FC any Brekum Chelsea in edi Eboni Sabre na so no na Carolina United any Great Olympics enso edi Wintam so Accra Park afi kwesiada na 3 p.m. no Dr. Kwame Sports Complex Ken Faisal
ɛne Samatex 1996 na airball na afei Monday na ɛsɛ 3 pm Kotoku Royals ɛnso atena fie na ɔne Kumasi Metema Asanoko ɛnso ɛde abɔni ɛwɔ Theatre of Dreams wei ayɛ Ghana Premier League ne match day 30 yegu so ɛwɔ Bet Power Ghana Premier League ni komo unu sɛ Nasco wɔn ɛka kyɛ sponsors ya wɔn so sponsor Bet Power Ghana Premier League no na abusumi bia no wɔn yi coach a ne bɔ ne bɔ ɛsɔni na Fioma Santoa so ɛyi goalkeeper ne bɔ ne bɔ sɔni na wɔn yi player ne bɔ ne bɔ ɛsɔni na unu sɛ Nasco player of the month of na yɛ sɛ April no meno kasa yi ɔmo de na yɛ sɛ yine de aba abɔnten na say ɛna kɔyɛ Nasco coach of the month of April no ɛkɔ Aduana Stars coach papa efra no coach Pakwasi Fabian wɔn ɛna wɔn de abasubɔdeɛ no ɛma no sɛ coach sɛ wɔ Ghana ni a wɔn so coach team so wɔn bɔ we say Bet Power Ghana Premier League no wɔn ɛna April no ne mo de bɔ ɛsɔni a meno kasa wɔn de abasubɔdeɛ no ɛde ama no afei William Eso ɛnso si akan ne ma team a yɛ fɛ no Legon City wɔn so goalkeeper of the month of April no ɛkɔ ma sa goalkeeper no wɔn si goalkeepers wɔn so dem ɛde ma team so wɔn bɔ Bet Power Ghana Premier League no wɔn ɛna ne mo de bɔ ɛsɔni afei Nasco player of the month of April no ɛkɔ ma Abrante fan Hafiz Konkoni wɔn so player ɛde ma Beche United wɔn si players ɛbɔ Bet Power Ghana Premier League no wɔn ɛna kyesɛ ne mo de bɔ ɛsɔni ɛwɔ April mo wei Nasco awards a ɛno so etodwa ɛwɔ April no adwudwam ade ama no yegu so ejina Ghana football mu na chairman Edema Ghana League Clubs Association Mr. Kujo Fiano Mafiaso eneyi ono so de nkomo kakra edi ejayen na ochiremu a ayade a Ghana Premier League ayeboyi onimi se yes ayabo nyina no se yebo wi a top 4 yebo na afi ahwe no champion enso all clubs a na se from 1 to 4 omu edi no emu na we ama papa no akasa edi afa top 4 a afi ebebo no eho onimi se kopiem all league table no so a Hearts ofok na afi kotoko nyina no top 4 no ayade emu ayedin dia mom so mbetimi ewuram na Kujo Fiano echiremu a ayade a even se kotoko any Hearts ofok so mentan be ka top 4 clubs a yebewie league no na se omamagine ho a na se yenko siswei eyankoma Gaka chairman din edi Kujo Fiano enso edi ejaye okay yan to aso na fe yan ko yanim dia yan fi ani chemu ewa Abrante fan Richard Osei Ajiman or your former Ashanti Gold player Osan bisi akanima Fantabros Kumasi Asante Kotoko umisa Abrante ne no ani ni di komo ne bisa say Richard dey o hwe Ghana Premier League team si bia omu deserve kura say so mu bobi ano so ye no kure o hwe kwan mo fa so teams ni bi kura nti omu players ka kwan teams ni fa so yo mo ne makura say GF fo no edi omu nancy form say bia say class be kura be 80 kura ne ebetime nyom na bi betime tua players ka etima yo mu niam yi a yamfa sa clubs no enfemo Bet Power Ghana Premier League no sense ye di class bebrebe ba improvement bia entimi ma yentie sema Richard Osajiman edi tudwa was a make but many opportunity na no meka no main station because any go say team si bi kwa ebo league no any go say team si bi bo bro any no any go say team si bi bo league no because I say you feel say or say omobo near door so there be Europe cry was a country bo no omobo teams near 12 na ebo omo 12 unni equipment any how we be say take care of player stay away or so o twon ho until player me na mo a o to any share nice players na bobo e wa say o chena oba ko bo team ni na obi an chene okobo team ni etwa ne ka 200 cities 500 cities to na me tie ye say me nim sika ko be so me di Ghana o timi ma miska because my ball league na che sika me na de ma me sika na me je ye kese kotokoni has go na de ma me eno kra no compared to baby amekoye times best 798 so what I say you know very sad yes and I say ball near botugu obi obo premier say stepping stone na we enfa me fa ne say enwen ketu o mo boye o mo na stepping stone e wo ho mo but obi mebo premier na o say stepping stone for what? 18 Richard Osajiman o say class bi wo ha esisi oyo mu free Ghana Premier League num esa so mu nya ready kura mfa so tuotia players ni mika kura no enye ekwan papa so Honorable Alexander Kwesiakwa enso member of parliament Edma Achimodan na no ada Monday no obetena se obobo fori amanfo captain in the morning enso ene edidi nkomo a na ekopiem se Achimodan Sports Stadium ni ebisa ne se Achimodan Sports Stadium no ye adwen se be ye Arabana Kodukurias ebo aye ni games enso ewo Ghana Premier League na sisi ade per points accumulation no Kodukurias relegation day yenya ba ne sa na se na nyoma esi etie o se uchirima onu de football day na ompe na so obviously na Kodukurias qualify na achim danfo nyina ha enso etu edi akira na ne manfo pentinene no na so de ne ho atache na fo timi boama bibia so etimi ekoyi ede mayen na o se ade ba kura team no edi esie ni se omo qualify ko premiership ni mu no no munim se achim dan sports stadium enya fit for Premier League na so ntemba so team no amba na mane edu ba bi ni na ho kire ba
ba no no hu say aden de enya tonsom de so mo ba na on beboa na ade ba ko no say team owners no man bona mane say achim dance post no enya fit for Ghana Premier League no yenti nsema honorable Alexander Kwesiakwa e de two yenim Sports Authority Stadium na wo ho no near the baby man ye but it wasn't fit for Premiership. Enya bank na be provide stadium na dia ko Premiership. It will ko Premiership bisa ho so babo match way. Me football person. I've always said this. Uja me near dia main ball. Me ball na ye national team, nationalism bebem. But football following me bi. But ye na dia ni di kotoku echi because eya dia me man for pe. Enti no edu dia thing, they na dia chire say Premiership ball ho ka galvanizes supports. Na support to the bar, yeah, you go to Premiership. We couldn't play our Premiership in Nachimoda. But, I mean, we were not told. Nye jane sa. The buyer can't have any money, and then also the worship. And then worship, do baby a train, Honkakra. Some buy money at the supporters, me, I didn't know Becassa, and no Bodia Bomodia, no near the Bomodia. A woman for why you so basum. We sama honorable Alexander Kwesiakwa the game changer MP edema achim dawde atu yenim yeguso ewo na yese yeni komo ye free honorable Alexander Kwesiakwa yenwura mu Ashanti region near ni Ashanti regional minister Papa Fen Simon Osemensa eni komo unu se enche na chese wafu zombie tournament no e mane de no e ba so ewo Kumase na the Black Princesses of Ghana omo no mu gina Ghana name akwese sa tournament no ombetimi agye a Saturday ena dwumede no e ba so Kumase Baba Yala Sports Stadium no say ohwe Ghana you group A yan the likes of Benin ni Ivory Coast mo and the group home na no na ye bopen Ashanti regional minister ni bisa say papa ohwe sesi a tournament ya eba so take it hu sam 80% osu obrempon wo mo ni MCs ni DCs for mo Ashanti regional din komo said that bia no ba bia du ni die obi anfa ne honyem na afi omo to take it enfema fans no say na fans ni ba kopie mu e Kumasi Baba Yala Sports Stadium no ma supported the Black Princesses of Ghana yenti say ma Ashanti regional minister Eddie Tudwa. We will talk to some of the MMDAs to see if they can support. All along, I've been buying. There are few occasions I get the support from the assemblies who also support me, then buy some of the tickets for them. Initially, I was buying the tickets from my own resource, but I realized that they were small. So when I wanted to increase the number, I needed to bring in the district assemblies. I will talk to the district assemblies on the possibility of me buying some tickets for them. And they have to let us know. No, we don't have the schedule for the match. We have to get the schedule for all the matches, and we know when the black ladies will be playing. That is when we can give out the ticket. You know, as we do, or we give the tickets to the enti ono ana so wura mu Ashanti regional oye regional minister and all this asem atu dwane no wura mu the Black Princesses me no can say coach you see Basically enso etimi name ababa we finance Stella Nyameche so no enenye captain no mo kwese sa tournament no on betimi age ede esu mo nanso Pepiase Ampadu Enterprise aba cement din ede gasem cement more than say adensifo na afi mesinfo nyina no ya de gasem cement no enso aba ede amamo your 42.5 hour cement no afi 2.5 hour so aba na feta 2.5 and so aba afi iron rods there from 20 mm ekopim quarter rod nya pato bia no ubenya atola koye ne no uflow anase eye upiles afi bia odan no so wasia wie akambo so a roofing sheet nso bebre na abepie mu yomu asoto yomu de chema aluminium elho allo zinc governance steel enso elho afi IDT ni abi awnyina no ebi Pepiase Ampadu Enterprise red caps na pato a ebi ebuso elho rain gutters valley gutters in roofing fet na no when be na enso ato ewo Pepiase Ampadu Enterprise blocks enso no ebi elho quali air blocks no solid one of 5 inches and 6 inches na fi hollow one no so no benye bi no ato na bibia enso akoye eda mount ne dance onioma dia kopiem Pepiase Ampadu Enterprise ne ma ne bo for my ne papa na to na bibia enso enkofa enfa ma uhwe achi akwan a say Akim State SHS junction so yenom na ebon hwenim ave bakon so eben Jubilee Hospital loni chemu ewo new market wonum so a yene wom ebo nhwanim honom fenamba yi se bia openchiremu bia na oni endi enkomo 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299 115 yes sure say free CAF Confederations Cup menu Cassandra and a semi-finals no yebo efro se bibia timi aye set final no e baso na wura mo South Africa Malumbo
Gallant eno amutena fie Young African ekobɔ ne kanemi no Malumbo Gallant eti kanu bako sanso na USM OGS enso timi cha Asek Nimosa ebɔ ne kanemi no Asek entimi ante me no kase de Young African atonsa edefe USM OGS eno mo de ayantam so ena EP game bako eba so Newcastle etonsa edefe Brighton no mo so etimi ede ayantam so we game ano so etodwa enso ewo ho ayakamu sam no etimi ede akyerew ewo ho kwamna so beko yanko na fe the Europa League semi-final no so no yemfa games no enso emfa ema ayade games no be na eba so na se ne esi etie Bayer Leverkusen etna fie na oni AS Roma ede aboni sa game no 7 p.m. ene ne eba so first league no Roma eto atna bako a Bayer Leverkusen enso entimi anti ekanu bi elho afa Sevilla enso etna fie Ramon Sanchez Pizjuan na omne ebobo kwandin ede Juventus enso ede aboni sa game so first league no 1-1 ewo Juventus for fie interne 7 p.m. game no enso eto aso elho afa the Europa Conference League semi-final no say na parents no esi etie ene AZ Akmal etna fie na oni West Ham United enso ede aboni first league no West Ham echi AZ Akmal ebo mekani menu a AZ Akmal timi ete kanmu bako afa FC Basel enso betna fie na oni Fiorentina enso ede aboni sa game no 7 o'clock na ne no ebaso first league no ade Basel ewremo of Fiorentina fie Italy ekotwo mekani menu a Fiorentina omutimi ete kanmu bako UEFA Champions me no kase da bibia timi aye set on the 10th June ampa bedwa ewo Istanbul Turkey abonten so me no kase ndra na semi-finals no yeti free o na ebrada no Inter Milan etimi chitimi fen AC Milan ebone kan bako a AC etimi ante o check first leg ni second leg ni boma 3-0 na me no kase Inter Milan e dia qualify the realm ewo final big game timi ko so Etihad Sports Stadium Manchester City Pep Guardiola ne nkrofo no eton sa de fe Madrid boboko no ye di game no bewie no na Man City etimi ache Madrid abone kano 9 Madrid etimi afọ ball anto etem Bernardo Silva ebo 2 goals Manola Kanji eshe bako na Julian Alvarez enso share bako me no kase oka first leg and second leg ni boma 5-1 and me no kase the Man City e dia wuramu enso our final se bibia etimi asete on the 10th June baso Istanbul Manchester City versus AC Milan why energy afie UEFA Champions League no Manchester United akache enene no yepiem na onim se abrantian ni Sadio Mane abrantian no na osia Kenma Liverpool bu ni ketem kopiemo Germany ko ball game kakra enso edema Bayern Munich na ntokwa epiem dressing room abrane no Sadio Mane eni lo sani enso di boni a Sadio Mane ponche no from there abrantian said that enya games ni bi embo report e ba no say Sadio Mane ni enje enso bobo kwa ni Bayern Munich mo into a lot of class the abrantian echi Newcastle munyina enso atwomti Bayern Munich munyina say ni abrantian no omu ehia no sisia de da story na betom ni say Manchester United so atwiniti abrantian den Sadio Mane no omosi omu ehia no yagusu awa Etihad Sports na no big game ni timi ko so na no na Carlo Ancelotti akonfirm so obo Manchester City abaso o se enu enso bu o se ebo Manchester City akere so ma so mo players o mo quality players no so mfa subo no emfa money players no wade subo no ebebo ono ankasa no coach ne so ni mistakes no ena ma papa fan Pep Guardiola enso etimi chene bono ni ekobusa papa fan Florentino Perez papa ene dia ye di obema coach Carlo Ancelotti akono so dabi o tena to 2024 entimu ama ya dwen se Carlo Ancelotti ebe free Madrid no wasimu ni mu dia mo ka papa no to aso abodwuma as a manager edama Real Madrid boboku no enra game eba so the UEFA Champions League Man City eche Madrid born e kanime naya omantimi anten after the game na Pep Guardiola Joseph Salah and then also the same etudwa ebisa se eba ne se kra first leg end 1-1 na eba ne second league match Madrid for album e kanime naya omantimi anten no o say no before the game na catch any players ne say obaka last season Madrid for ya na chom eyi omu free mu ntene no omu fa bufuo ni revenge emfa nwremu mene no krumdie ni embra o say saa de no ene eboa ya enra omchi Madrid for ebo mekanim enna sisia no nkofo from ko nine ya omantimi enyi kana no bi yeguso ni enwremu opi agi boboko no ye say the team ay confirm say papa fan Christopher Gaiti coach Adema PSG no nyame Adema season ni kwana we on be pam no me no ka say confirmation aba Thiago Motta wono enebe manager Adema Paris Saint-Germain ye say papa na ka kire PSG mpanifo say Bernardo Silva wono ena dachi bia no say Lionel Messi free boboko no pe omwremu Man City no mo kofa Bernardo Silva mla na fe omesha bana tefe Lionel Messi anan Barcelona so akachi na euro na onim se nche be ka kire o say omu chief air transfer manager ni din ede Matteo Almani na papa no
na ene no ojoani boboku andin enso de Aston Villa reporter Eban say Matthew Almani omaka che ne say Deco enso eba kampuna baba ye adwuma entene no ontena sena ene no ombo adwuma fama basa na abeto dwane say Matthew Almani so ati asese Deco nko eba dia ene na wanyanko boboku andin de Aston Villa mo otena fie basa abodwuma edam basa boboku Champions League player of the week ni no ka say nominees no etimi ababonten na say enete Bernardo Silva yaboni din Lautaro Martinez esi academy Inter Milan yaboni din ena Fabrante Feno Wadri enso yaboni din ti players wey ena me no ka say nyame adom ene yekoto am so aba na fe Champions League player of the week no ye de ama baako Liverpool su kirema amu players no ese amu ton bi so mu jab maybe mu kona fi fufron so eba na fe rebuilding no enso etimi ahase into place and nine reporter beto dwane say you season na enya de omni Liverpool beto aso aye adwuma bio James Milner reporter eba no say after 8 years oko afa Brandon Roberto Firmino ono so no obeko so na Alex Oxlade-Chamberlain so no reporter Star Cancer Brandon beko na fe Naby Keita lad reporter eba say sa four place wey o mefri Anfield na fe Jurgen Klopp enso aye rebuilding ni bio na bibia so etimi akoye edi Inter Milan na fe dia sia Inter Milan me no ka se no amoti se team efa no Manchester City qualify ewura mu finance no yes Steven Zans ene party pa wo mo se Man City abade no moto adi no mo se team no musuro mu pa Madrid esa se Madrid na ba no Champions League final no mu nimbo na we Madrid ama na team efa no Man City abade o moto adi akwan bia so nyame adema on the 10th June ewo Istanbul Turkey abonte so o makwaji Champions League no e the free Man City ho eyensema papa efa Steven Zans president edema Inter Milan edi tudwa ye nyina we so na fe U17 AFCON also ekoso na third and fourth place Burkina Faso and Mali and 7 p.m. na eba so watching final no Senegal and Morocco and then no omode ebon ye jana we so na fe den sem no asimidin edi Joshua Kwabena jenim uti Obrempon poku ware kan Yosef Faji Obrempon Raymond Acheterat and afi Benito Mauli ye nyina na kan tibo magudie mu nsem no ye di ja ye so na afi captain in the morning wo bobo fori amanfo at the morning show no atwaso Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Obi adani Mr. Otuya, Obi Chira Current. No yes Okay, yam faster uncle mother sports team Joshua Kwabene Janine. Brimpon Opokuware. Maybe you're more yet to us. TSC for Mammy Marching. I don't need you made anything. Some 31 minutes after 7 a.m. Marching, your most authoritative social, political, and current affairs talk show is live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Edi amejeso Obuoba Ofori Amanfo. How's the day? Oh. adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. God we pacho ye beto aso na ye de woda chinti obra kwenti afutuo na de sie wo me ye de nyina de aka ho na fe ye de aka ho ene nkomo ho abusia enkomo wo ho ankasa unse NDC for to maba ne wie no yen hyeda ntena sinsi hu nkonwa wa ha nti anope ye behwe na ye di ho nkomo kakra de ama Adi. Ain't you back on Wasam Kakra? Sanso and our fuel prices. Or the abeto abonting say a buono beko form second pricing window. Ebeko form. Ain't you no pay ever near the home come on? Would say now on a GPRTU. And penny for the bar mounting say 10% reduction in transport fares. Woman fanye Jumenra. Yeah, Juma. And I say yeah, Juma. True Drivers Union. Woman the almost at 10%. No one tissue do go be no abe. And ya the omode be Juma net. Omode be Juma china. Woman teteso. One drivers now my imagine so woman tete om lorry fare no so no. One woman ya adwen. One woman ya adwen ade ntina no woman ya adwen. Yami eni no kure ni mi amete ha de many drivers ne ya adwen pa because all my mechanic say oh till lorry fare so 10% endra no a wo beka ye no ano endra no a ya san to electricity bill and a gas mu aden huh driver na also want a lorry fare so 10% no a what side 18.36% ato electricity ensuo and a gas. What is sad in a quarter one? Obey then where did he? Yea. Obey then where did he? Dear Ben Crass, I'm yet to a main. Oh, can't call for me, bring no boofu. But yet, dear Becca, oh, the fund the mad, they are not adding. Intimate drivers now almost one more empty Tom Laura Furnace on me, no, me, I dream pa. Set Laura Furnace, you know, yet. On can't driver ni say on ten a lot of first so na uko dwemu a emeyi ne emrantie yi eton enuoma wo dwemu yi wo mu tiri mu den free January bepem ne wo mo ntete wo mo hwe so na o ka driver ni say on ten ade so na driver ni de wa tro krata ade aba na wa hye ne kete say won ten ade so adwadifo yi a wo mo ton ayi emore enkyere ne ho a free January a wo mo tutu mu bepem ne wo mo nte so
na aden kwa apia no aboa anope yi yebedi mu nkomo pensioner bond holders womo so mo picket no mo agyae NDC fo abato no yebedi mu nkomo nansen wo ho no mo ayese dan bi abu aba be ye rampant anope ye no so yebedi mu nkomo materials no mo di si dan ne ya na enye papa na enei yesi IMF omo mayen bailout 3 billion United States dollars. Now be said yankrofo ani age. Enkrofo ebire bi atwam no omo ye we are not going to the IMF. We know the dark consequences. We are a proud nation. Ene womo se yento nwom mfrɛ wo mo. Adan a IMF fo ebe ma ye bosia. Enye sika omo de kye yen o. Bosia. Erade nhunu oman yi mobo. Omai mua onyankopon ahira yen wode esoro ne famu agudie nyina de adom yen yenhunu kotoku anom fa koro wanhye na anu ya opani asem o kan se yetisika so enso yekobobosia ne de man ya ne ani age we mu kwa de ogya wo mo betwa tea ombeto party we mu ogya wo mo na anade na anu ya ehu bi na anu yesi akwakogi Eurobond ne de amayen eno waache ene eto ho party enti we anya me nwanwa so we kura be sheda wo hu fufu party aden ya yakobo bosia na ye de amayen. Can you imagine? We are not serious. Kani mampani John Romani Mahama wono so akasa na papa no mon kan kire no wo kansam memo nye no se de wo ma Ghana hada no o mampani dada Mahama yahunu na mamu pen nti wo kasa eya so pese wo ka bibi kire yen a onni kan kire nsa busuafo medi kan beyebi na me yemfum so bebre me gitum me babie mu amene sa but se wo kana wa nkirekirem na wugya to sa akeka o mampani dada Mahama eya na ohu ya ye hu kakra because nsem wakeka ni nyina no yahunu pen corruption waka ho asem anopai won nsem na waka bulletins ni nyina no yensu bedi akire ye fa ne besepa ne kodu na haban ye betase na banyansafuom ni ya kire adwene de afa ho saa ne de akosi the last one no. Politicians in this country, it is about that time was money yet ne ye mon kan okre nkyere yen se mo kwotena opposition a eya ma mo mfa powder em polish mo anim na mo nya mo ho se mo de mo so han bofo okra de bi maada na omampani akufu ado amamu na omo aye ne toro kan na ma enne omampani dada Mahama wa yesi angel wa yesi obofo bi no but yehunu ne banyo. Oh yes, yehu omampani dada Mahama yehu na mamu open eniema bi oye ko yie siese keka ade be kyen eniema bi oye ya na nye eno so wo ho but mimi issue ne say mimi I keep saying omo ya no mabisa say oba be ye den no eno no de mimi ne saafo ne nya adwen oba be ye den say de na oba obeton jeni ana obeton ntos wo oba sa bebu oman but e was see manity asese nia emre bi oba ya na otisu esisi ye ni no asesa eye hemfo no oba bi mu ono mu bebu oman no eye sa nkrofo kro no ano omo be ye oman ne trokan no ano asan de omo ba anasa hemfo. These are the questions e was ye bisa. He say omakwa NDC enya koyi no ono ne Frank Ekrafo inti questions ready afi ni ye bisa bebre no a inti dia no aten waso why ye tena se ye a baby a politicians ne de Ghana be ko hye no ye yembe hye yen because so omo peja o man de ko sro a sane nei na enye atrimoden sem a electricity bill na no ye kwakohwe ayi ye offering say yen consumption radio station ye wo achema boabo ye kire electricity bills a ye tua o yembe hye I no cry huru ye ho ano a ye tu ayi offering say ade ne wo soro bu cry ye nyanso ye no ye koda sori ya aban ne so asan atomu biem na de atrimoden sem no e de nipa bone sem no e de hayen e di say enipa su na firi emu
enipa su no afiri emu ye nwene nipa ho biem ye dwen yen yankasa yen ho ne ani abusua bedie ena no ye koye na wo hwe electricity bill no se ne eba even yampo kura no a yen wo fie no a yen nya adwuma bia no me say ye de light bill e free e fie e de ba be kire wo a yen be hye wo e ka sumu a yen tua nwie ye masa atomu biem na aye or first so endra yi a endra kro no an masa beto electricity bill ne water bill ne gas wa betum e de atiri moden sem no mo nwene nipa ho anwene nipa ho Nyankopɔn ne mu bedi ne nyonyo mo nwene nipa ho atiri moden sem ne ya adoso oban mu dodo adan na wanya bibia mo ase ye jabo no kro no aban no etia konwa so MPP aban etia konwa so sia omo me kire adwuma dodo omo bie debi omo de omo no ya bie 2 million ya bie 1 million ubisa omo se 2 million ne 1 na amoka no ewe he a no omo de omo se titi obitiri ho ubisa omo a na omo abeka kire wo se wo ye nsamkire ni eni ntikiro krata akọ se wo pe information bill aba na nka wo so toto wa yampia toto wo nsa ko wiem e ka kire yen se wa bie adwuma 2 million no na wo feel se wo kan sa ye beja amo akọ obra nya bona nka wo bie napko nka wa anwu no. We need to ask questions. I was here bisa mpanimfo no nsam. Baby o mampani akufado de Ghana akire no ne nkrofo de o man na akire no. O man na ekodi ichimu. Omo de o man na okwa akoto amena kasie mu. Etu dia mo ntena ho na mo nyanya atwomfo. Na ye ka mo nka se kasa. Eno o kasa basa. Tena ho. Electricity bill na ya tumu no. Se ye me amete ya ime nkwa me de na ya tumu a. Mamon sore ense chirema no nkanyansa nto aban ni tirim na de mo ntena ho na mo nyanya atwomfo ye de ye MPP fo o ye de ye MPP fo me say afini nkwa wie ni electricity bill a wo betua no ye mbehye wo se me na me mo obi bu nso na me nye wo adan fa na de o man ni ko enti covid ye ba wi asene Ghana hankwa na covid ni baaye. Why are we so wicked to ourselves? COVID baby, I sing now.